Indian Red Cross Society Karbelong branch atun pen kedam tan ini thom aprang pen Karbelong kang kapre ka demelong blanket mate kiduk ki boydet arar tumpan kiron ki pajir po Guwahati IRCS branch atun pen traction ki piateng pen Karbelong district branch atun pen stave kiduk det ki boydet non ka sama por pajiton dunsi blanket epak pak kiron pajir po so si kedam tang Harughat, Dengau, Bukulia, Lapinku, kapre ka dim pe ron posip di pulon tame kiron ron ton bomlo. Bangso kiron jasame don kang sama por akiong lebu pita lapi pak pen same kadu kaveta kang samben jok pu matha ponsi anu tin apan akijoy pen epak pak si kiron pon bajir polo jasemet kiron pon lake kiduk det kiboy det lapen anparta hithi along kido in apu ki pleng play mate in cham bata pu alang litum hans tame tak pagron pon bajir pon lo sansi kidam andi pentaron pon bom wang bom si pini anta inton tela so kiron nangkok lage non kang sam ajo ni si pon nangkok lo pen kiron pon jes do ulang bin ana hawara long ta kiron damie phata chisik pon dolo non amat ke la long ni lal hawar hini thom masuron ponchala sta kiran ponje phansi chisik pon lo la pen ups tame ron ponji bini dak di fulong sameron pon lo di fulong ta jaha to haron tekang lo tha dak di fulo ko charli duken ben kidul duken rasma ta pak sih halo lo mane ron sudah sampai semet dan video sih utai bom lo video sih en bom lo council to ron ada kuno dari zero son kelang pen so ini Indian Red Cross Society lalu itu kan lang sih bom lo vedet ambang also no la sila kanti tani mutulen akyong begali sita laisi pe ka bom sita me ka sama ko pesi ko pajiro